let's just open in the book of Joshua chapter 1 verse 8. By 12 we will be done, and then we will go home. Thank you, Lord. The book of Joshua chapter 1, and we're going to read in verse 8. Glory to the Lord. Are you there, Makolwa? Bengicela ukuthi omunye nje asifundele ngesizulu, and then Pastor Rips will read it in Sotho. Ubani uliphethe ngesizulu. Just read it for us. Joshua chapter 1 verse 8. Lencwadi yomthetho mayingasuki emlonyeni wakho, kepha wozindla ngayo imini nobusuku, ukuba uqaphele ukwenza njengakho konke okulotshwe kuyo, ngokuba lapho uyakuhlahlamelisa indlela yakho uphumelele kahle. Ngokuba lapho uyakuhlahlamelisa indlela yakho uphumelele kahle. Let's read it in Sotho. Kasepedi ibala ka tsela Okay. e. All right. Buku ye ya melao ibalwe ka mehla tirelong ya lena. Yes. O ithute yona bošego le mosegare gore o tle o kgone go phela ka se sengwe le se sengwe se se ngwadilwego go yona. Ke mo o tla go atlega wa tswelela. Hallelujah. Now, I just want to speak shortly this morning, Kinya ka bolla bokopana and the title that I gave to this message is Only Say What God Says. setlhogo ke se bolela seo modimo a re o se bolele. Only say what God says. Bolela se modimo a se bolelang. No matter what you're experiencing in life, Go sa kgatha re kopana le bophelong, don't change what you are saying. o se ka fetola se o se bolelang. No matter what you see, Go sa kgathala re o bona eng, don't change what you are saying. o se ka fetola se o se bonang. No matter how you feel, O re ikwa jwang, don't change what you are saying. o se ka fetola se o se bolelang. I'm talking from experience, Batandegayo. Ke bolela go tswa go experience. I have been declaring the word of God. Gale ke bolela lentswe la modimo, When I got born again, ge ke pholoswa, umfundisi Masombuka khona into A1 ebalekile angifundisa yona zinengi zona, kodwa there's this one thing ntho e teng moruti a ileng a nruta yona, engayibamba ngagijima nayo, e kileng ka tshwara ka kitima le yona, ukuthi confess the word. ko re bolela lentswe, Confess the word. bolela lentswe. Isimo sivuma, isimo singavuma, Maemo a dumela a sa dumele, khuluma izwi. bolela lentswe. Ke bolela lentswe. I did it in my own life. Ke dirile bophelong ba Unkosikazi wami uyazi. mohumadi wa tseba, You know, when we got married, ge re nyala, ngifuna ukufundisa these young boys ukuthi ke nyaka go ruta bashimane ba, learn to be independent. Ungadepende ebantwini. ithute go ba independent, o se ka ba dependa Dependa bathong, kuNkulunkulu. dependa go modimo. Noma abazali basesekhona basaphila. Le ge batswadi ba le gona ba sa phela, Zifundise ukuthi ithute. ungadependi kubazali. O se ka So dependa ukwazi go ukuzenzela batswadi, izinto. o kgone go itirela dilo. Ngoba kuzofika isikhathi abazali uNkulunkulu abasuse, ngoba la emhlabeni phela asiphili forever. Mo lefatsheng a re phele go ya go Hayi ile. thina amen bazalwane. Amen. Nobody will live forever Ga gona here. motho a tlo phela go ya go I ile. started to learn this Ka ithuta se, when we got married. ge re nyala, Lapha kamfowethu eSidibengu, umfowethu wathi mfo la na uqeda ukushada hlala nali ekhaya uhlele khona, you can do whatever, angeke uthi uqeda kushada nje so yaphuma nomntana abantu. morara o ya re ka dula le nna, o se ka re o nyala wa tswa le mosadi wa gago. Bengihlele kamnandi bangiphethe kahle. Ne ke dutse gabotse, ba ntshwere gabotse, Usikoni wami angiphethe kahle. mogadi wa ka ntshwere gabotse.
ngikhuluma lezi zinto nomfowethu nangi la ukhona bayafakaza. Ngibona Ngathi nangishada first day Sunday umakoti nakami amela mikiswe kaNgubeni. Sonta makoti efihla ka Ngubeni. Ngathi nangiqeda kanti sengibhukhe nendawo yokuqhasha somewhere. Jwale ke bukile tulo ya go renta. Bathi nabamletha Ba ra ba motlisha. bamamukela Ba mamogela. sebalungisa ikamero. Ba lokishe kamera. Ngathi no sinalo elethu. Ka re hour na le rena kamera. It was a disappointment. Ne le But disappointment mo go. beselikhona ikamero. Mara shilo gona ka mora. Ayithi amen bazalwane. Amen. Because I started to learn to depend on God. Ka thoma go ithuta go dependa o modimo. And then we went to our place. Ra tulo ya rena. Ngathi nonkosikazi sahlala sani nkosikazi. Ra dula fasa re We are going mosadi. to confess the word of Re God. tlo bolla lentšu. Amen. Amen. Gumnyama kunjani, we are going to Goluswisi. speak the word. Re tlo bolla We are going lentšu. to shout the word. Re tlo ragwela In all lentšu. circumstances, Maemong ka we are moka. not going to change Re ka se what fetoge. I have been Se confessing. leng kgale ke se confess. Noma isimo simnyama. Maemo a legala le swiswi. uNkulunkulu wakhuluma bazalwane kumnyama. Gobane Modimo Wathi, ile a let bolela- there be light. A re a go be seetša. Sifuze yena thina. Rena re tšeeletše yena. And what I did, Se ke ileng a se dira. we continued to confess. Ra tšwela pele re bolela Sahlala lentšu. endaweni beyinethela. Ra dula tulo e be e tsena metsi. Azange sithukane nomakhe ngoba abanye bazamthuka ulandlord bathi yes siyabhadala. Samtshela ukuthi siyabhadala torho. Ra ra wa ra Kodwa akulungi patela. roof. A go loke roof. Yangalungi roof sabusuku. Ya se ke ya loka roof ra tšwa. Sayohlala emangweni Ra o dula somewhere. mangweni. Ngathi mina nkosikazi Ka re mosadi. ayaphela amatafula netulo. Jwa ditafola di a fela le Ngalokuthutha ditulo. kwethu. Ka go thutha. Na umkhukhe wini. Kuola mkhukhu Isaqali wini. win 1994 Ithoma wini 1994. because my wife had learned not to compare. A thuta gore a se ka di Herself with compare other people. le batho ba She bangwe. must be satisfied of what she A has. kgotsofala ka seo a nang le sona. Because ngoba isikhathi na umama ungahlakaniphanga uzawufaka le ndoda eyigweletini. Go le mme a singahlalefa o tla faka monna batho ka ra Ngoba unabo dikoloto. chomi bakho abahlala edrobheni somewhere. O na le botshomi ba ba dulang santini kua. Awubheka amandla wakho. A o lebele matla a gago. Ubheka bochomi. O lebeletse bomzala. Sahlala bazalwane. Ra dula. Amen. Amen. Kungana gesi. Go sena le gas. And ifirstborn yami yalunywa igundwane ngeke ngisho igama layo. Jwale first bona ile a loma ke le kuntwana. Bathi kunabo Poppy Act manje akumelanga ukukhuluma amagama abantu. I ring amen. Amen. Singene esigangeni. Re tsena kua sethogeng. Ngithe ngiyindoda ngiyamshada lo Ile ka re ke nkosikazi. nna monna ke nyala mosadi o. I will make sure ukuthi I take care of her. Ke tla dira bonnete gore ke a mo hlokomela. Ngisebenza bazalwane. Ke shoma. Ngithi nangisuka la bengisuka khona Ke re ke tswa mone ke le gona. ngishaye ithayi yami Ke kahle. apere tie ya ka gabotse. Nangifika le la nangisebenza khona Ge eofficeini. ke fihla office mo ke bereka Ngithole gona. icathulo zami zigcwele idust. Ke khupang dieta tša ka di tletse Bese le bese rone. ngiyayisula. Bese ke tše dase Bese ke ngifana di tlosha. nabanye abantu. Ke swane le batho ba bangwe. Ngiqale phansi. Ke thome fase. Bawathatha amabond bathi hey Ba tšea di-bond. kuyiwe edrobheni. Ba re Bathi kuyiwe mina, edorobong. it's good mara isikhathi sami sizofika. Go botse mare nako ya ka e tla fihla. I kept on confessing Ka the word. tšwela pele ke bolela I lentšu. kept on declaring the Ka word. tšwela pele ke bolela Hayi lentšu. akuthi makhe uyafakaza umfundisi miyekela afakaze naye le ntshumayelo yokufakaza siyayifuna. Omunye uzathi maye siyanini kulezwe elifundile hayi yilo leli. Le ncwadi yomthetho mayingenze njani ingasuki. Buka ya molao se ke a tloga. Ungakhulumi into uNkulunkulu angayikhulumi O se ka bolela nto Modimo a sa e ngenxa boleleng. yesimo obhekane Ka naso. lebaka la maemo a o lebaneng Noma le ngabe ona. sowubona ukuthi uNkulunkulu Le ukukhohliwe. go ka bona ka re Modimo go lebetše. Remind him in the word. Mo gopotše lentšu la Speak the gago. word. Bolela lentšu. Ngaqhubeka ngakhulumisa. Ka tšwela pele ka bolela lentšu. Nonkosikazi Le wami. mosadi wa ka. Ayithi amen bazalwane. Amen. Ngangihlala nangivuka ngithi mina mkhukhundina. Ka re wena mokhukhu ke You wena. don't know how important this man that you are accommodating here and Ga o this tse gore family. monna o mo This is accommodate bohlokwa a jwang. powerful family. Ye ke family e nang le maatla. Ngakabi umfundisi ngakabi. Pele nka lo. ba moruti. But I kept on speaking. Mara the word. ka tšwela pele ke bolela lentšu. Lencwadi yomthetho Buka ya molao. mayingasuki E se ke a tloga emlonyeni wakho. molomong wa gago. Khuluma. Bolela. Yenze njani wena? Shout
Shout the word. Speak the Rwala word. lentšu, bolela Ponder lentšu. on the word. Dula lentšu. Meditate on the word. Nagana ka Isimo lentšu. singavumi. Maemo a sa Uthi dumele. nawukhuluma kube inyama iphikisane nawe. Nama e Ithi, phese se bolelang. wena you are in poverty. Wa re wena o mo bodiding. Bodidi. I spoke the word. Ka bolela lentšu. Continue to speak the Ka word. tšwela pele ke bolela lentšu. Aithi amen bazalwane. Amen. Continue to speak the word. Tšwela pele o bolela lentšu. I remember one day when I always say Tšatši leng this ke a thing. gopola. ngihambisa nginemoto. Sepela ke na le koloi. Ya, lapha emkhukhwini nginemoto. Ko mkhukhung ke na le koloi. Ngihlelele abantu abahluphekayo mara mina ngizitshela ukuthi angihlupheki njenga. Ke ditse le batho ba sokolang mara ke ipotsa gore Mina na ke ngisindisiwe. sokole. Nna ke phološitšwe. Ngiyaphumelela. Ke a I tšwelelela. acted like umuntu ophumelelayo. Ka etele ka motho a They tšwelelang. depended on us as a family. Ba dependa gore nna jalo ka lelapa. Nabafuna imoto bebeza kithi. Ge ba nyaka koloi ne ba e tla go rena. Satan wayehlasela ngelinye imoto yami. Satane a hlasela koloi tšatši le lengwe. Bakhipha amavili wonke. Ba ntšha mabili ka moka a mane. Ngiyaphuma ngishayile Ke nethayi. a tšwa ke apere gabotse dress to kill. Manje angithi na ungena emotweni awubheki phansi A ke ukuthi bjale go tsena ka koloing a o lebelele ka fase gore amasondo a sesekhona. hayi ngiyakhathazeka unkosikazi nangekho la usemuva ukhona la yekhona. Oh ukhona yena. Oh ukhona. Okay. Ngoba angithi nakakhona uyakwazi ukuthi amen ngoba lento engiyikhuluma iqiniso O tla re amen ka re nte o e tseba gabotse. ngathi nangihlele ekule moto Ka re ke dutse ka mo koloing ye. ngayistarta bazalwane. Ka e starta. Yavuma. Yona ya dumela. Ngathi ngifaka u1. Ka re ke faka Imoto wa. ayihambi ngithi yawu. Koloi ya sepele. Amavili ajika ileza 18. Ka re mabili a jikilesa mo digolo ma a ditena. La ngiphuma ngithola ukuthi amavili awekho. E ke itšwa ke re mabile ga I gona. had to call them at work. E ka ba founa Mara mošomong. ngaqhubeka ngakhuluma izwi. Mara ka tšwela pele ka bolela lentšu. I continue to speak the Ka word. tšwela pele ke bolela lentšu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I continue to speak the Ka word. tšwela pele ke bolela Ngathi lentšu. Nkosi ngiyabonga. Ka re modimo ke a leboga. Thank you for my mansion Ke house. leboga mansion house ya. Thank you Lord Ke a leboga morena. that this is the last year ngila. Gore go ngwaga mafele ke dula Waphela fa. unyaka ngaba lapho. Ka fela ngwaga ka dula Ngathi this is gape. the last year for Ka re o kwa mafelelo that I will felelo. never give up. Ka re nka se latlhele toulo. Ngathi I will never give up. Ka re nka se latlhele Ngifuna toulo. ukuthi ngikusize nawe Gore ke o thushe le wena. ocabanga ukuthi mhlambe sivele nje saba njengoba sinje. O nagana mohlomongwe re na tšwela re ka tsela re leng ka gona. Ayithina amen bazalwane. Amen. There's nothing wrong ukuthi ube semkhukhwini. Ga ona bothata gore o thome mokhukhung. But there's something wrong ukuthi ufele emkhukhwini. Mara go na le phoso ge o ka hwela ka gare ga mokhukhu. Hayi ithina amen bazalwane. Amen. Ithina amen bazalwane. Amen. There's nothing wrong ukuthi wavelele garage. Ga gona bothata gore na o tswetse ka gare ga garage. But there's something wrong ukuthi ukhulele garage ufele garage ushiye nabantwana emqashweni. Mara gona bothata gore na o tswele garage o hwele ka gare ga o shie bana ka gare ga garage. Angazi uri ngizathi amen kulena na. Amen. Hallelujah. Amen. One day Tšatši le lengwe. I would keep on speaking. Ka the tšwela word. pele ke bolela lentšu. I kept on speaking the Ka word. tšwela pele ke bolela One day I lentšu. took nonkosikazi wami we took a woman to a hospital. Ra tšea mosadi ra moša sepetlele. ayothola umntwana a ile khumana bagijima, ngwana. they came to my house, to Ba my tla place. ntlong. They said, hey, we need a car Ba re quickly. hloka koloi ka And the diako. ambulance is taking time. Bjale ambulance e tšea nako e Nangu telele. mama uphethe ama-pain. Mme ko o swere ke di-labour Oh, pains. sathatha imoto Ba bazalwane. tšea koloi. Samhambisa. Ra moša sepetlele. Safika esibhedlela. Ra fihla sepetlele. Ngathi nangibhalisa Ka re ke ngwadisha i-address la ngihlala khona. address ya mo ke dulang gona. There was a sister, a nursing sister. Go na le lapha. nurse o ile a bolela mowe. What when you must never ever say Wa re wena o se kebe wa ba. uhlala kule address. Wa re dule address ye Winnie Awufanelwanga Mandela. kule address wena. Yona Kwasho address ye. There's nothing wrong ngale ndawo kodwa wangiqonda nje. Mara- Wathi kimi wena awufanelwanga le address. Wena wa swanela ke address ye. Within a month Ka morago ngathola kgwedi, ngathola ka humana indlu ntlo. eSelen Park. Esselen Park. Four amakamero, bedroom, 4-bedroom. sitting room, Sitting room. lounge, Lounge. kitchen. Kitchen. Ngayithola nge-2,000 rand. Ka e khumana ka dikete tše pedi. I continue to say what
God is saying, ka tšwela pele ke bolela se modimo a se omunye uzathi, bolelang "Mara kanjani 2000? Le ndlu beyi-show house. ntle e be le show house And le ndlu kuyi-show house and kuhlele i-security khona go dula lapha. security gona And then this guy obekahlala lapha i-security o na dula mo le wathola security ukuthi ngisebenza mina nodadewabo in the office la bengisebenza ke khona. šoma le sisi wa mo Nangikhuluma berekang ngokufuna gona indlu uthi no, my brother has got a place man. o ra It's abuti ya no bona more le there. tulo Wavele wathi no go ngamnika le 2000 lo mfowethu wathi ngizawurenta kuyi 2000 rand every month. ka re da renta ka 2000 every month Kanti akusiyakhe naye. kgante a se ya gagwe le And yena then ngithe nangena ke ile ke tsena but declare izinto zase Esselen Park as ama RDP ba di houses. declare jwale ka di RDP houses Ngayithola nge ka 2000. ikhumana ka dikete tše pedi Manje uzatha kusunkulunkulu loyo. le tla ra se modimo Uzatha simulimo o. Why bazalwane? ka lebaka la eng I continued ke ile ka tšwela pele to speak the word. ke bolela lentšu I continued ka tšwela to pele confess the ke word. bolela lentšu No matter what I was go sa facing, kgatha gore ke no matter lebaneng what I was experiencing, gore na ke experience eng I continued ka tšwela pele to speak the ke word. bolela lentšu Kaba lenkosi malibonga. amen Now he says, though thou shalt meditate on it and ponder on it and talk on it and shout it every day. o re bolela lona o dule go lona letšatši ka letšatši I've noticed something on this word. ke lemole se sengwe fa Thou shalt meditate therein day and night. e re bolela ka lona ka lona letšatši le mosegare There's a comma there. go ba le kgoma fao Any punctuation mark that is in the word, punctuation mark e le gona in a lentšu meaning. e na le bazalwane. meaning ba There's a ena meaning. o na le meaning fao In other words, when you say comma, he hasn't finished. ge e re kgoma ra ya fetša That thou may observe to do according to all that is written in it. gore o kgone go dira go le ka mokgwa o sengwaleng ka And gona there's two dots there, go ba with tse pedi punctuation fao marks there. punctuation marks Esho ukuthi naso ukwenzile lokhu, ge o dirile seo here is what will happen. se ke se o diragalang What will happen is, then you shall make your way prosperous. wena o tla dira ditsela tša go di And atlege then you shall have a good success. o tlo ba le katlego e Not botse just a success, but a good o tlo ba le success. katlego e botse After you have meditated on it, o naganne ka lentšu after you have spoken it, wa le bolela after you have shouted it, wa le goelela this word, mantšu a the very word, ona mantšu a will nao make your way. a tuta ditsela tša gago prosperous. di atlege Niyangizwa makholwa? amen Listen to me how God works, Pastor. ntheletše gore modimo o šoma jwang Joshua's life was characterized by poverty. jale bophelo ba joshua ne bo na di-characteristics tša poverty Joshua's life was characterized by oppression. o ba gateletšwe Joshua's life was characterized by a poverty culture. ne le motho a na le bodidi Babuya ku apartheid ku operation ba eGibhithe. tšwa kua Now egepeta the whole family, family ka to moka them poverty is a lifestyle. jale poverty wana ne le setlwaedi Njengokuthi yabona thina lokudala nasikhula and we don't want abantwana bethu baphila ngalento uzwe abazali bathi yabona thina besilala sonke singabafana ekamereni eli1 embhedeni eli1 manje laba bamanje ama models but how can you sleep with boys? ba re ne re le Being a bašimane boy. ba ithene robala ka kamore e one mpeteng o To one us it was normal, go rena ne le but to normal them it's abnormal. go bona is abnormal Amen. amen Nlale nonke ngcwale lapha eDaning Road. le robale ka moka le ka fasa ditafola That was poverty. ne le bodidi Bese kuyiculture yokuthi hayi ne le vele culture fela gore siyaphilisana. Re a phedisana. Akukuphilisana next is a gona poverty. go phedisana ga selo Hayi thina man. amen Let's not embrace poverty. a re se ke ra embrace moya wa bodidi Bantwana bakho nangabe bonala ni 10. ge bana ba bone le robala le 10 Umntwana kakalale ayi1 kamereni. ngwana ga robala a le one ka kamoreng And it's possible. It's in ene amen. go a kgonagala But usimoshela abantwana ke. e re senya bana ba Hallelujah. But uJoshua impilo yakhe was characterized by poverty. jale bophelo bja joshua ne bo characteristics tša poverty Poverty to him was a normal thing. jale go wena poverty ne le nto e Manje tlwaelegileng uNkulunkulu nakafuna ukukhipha poverty. ge modimo ya gago ntšha go poverty You know where he starts. wa tswa re thoma God kae does not give you money. ga go fe tšhelete How many agree with me?
God does not give you money. ha o fe God tšhelete gives you information o fa which will information bring transformation. e tlo tšang transformation. Hallelujah. uJesu ngelinanga Jesu tšatši le lengwe bayambuza ba mmotšiša bayifundisa ukuthi no ungabe ubafundisi ukubanika inhlanzi, o se ke wa ba ntlaetša go fa hlapi, bafundise ukubamba inhlanzi. ba rute go swara hlapi. And uNkulunkulu said to Joshua, he gave Bjale him this. Modimo o re go Joshua This is the verse that made Joshua to be prosperous. e ke verse e dirile gore Joshua a Uthi atlege. uNkulunkulu Joshua, O re Modimo Joshua yazi ukuthi into ezakusiza yini? nte tlo o thiengwa tse gore ke Ngoba eng. kokuqala uthukile, La mathomo o tšhogile, uyasaba, wa you tšhaba, are full of fear, o tletše ka go tšhoga. and you, as much as mhlambe unaleyo education yakho, Mohlomong o na le kodwa tsebo eo o nang le Joshua yona. ngeke uphumelele ngoba Mara bjale o ka se atlega. uyasaba. Gobane o na le tšhogo. Uthi uNkulunkulu, O re Modimo go Joshua, this book of the law buka e ya molao shall not depart e out se of ke ya ba ya tloga, you shall meditate on o it. tla gopola ka yona. Not only meditate it E se go nagana when ka you yona remember, fela, but day and night. mara mosegare le bošego. When bazalwane, do you stop when the circumstances are tough? No. You continue O tšwela pele day and night. bošego le mosegare. La utlwa uthaba utlwa ngani unale Ma uzwa ngathi uyasaba, ikhona into ehamba phezu kwendlu. Confess the word. Bolela lentšu. Even if you feel that you are being targeted, O kwa ka re wa they are loiwa, busy targeting you. ba go loya. Khuluma is Bolela lentšu. noma ngabe kukhona isifo esistubborn, Le go na le bolwetši bo le khubeka stubborn. wena wenze njani na? Khuluma izwi. Khubeka wenze njani mzalwane? Khuluma Khuluma izwi mzalwane. uJoshua had nothing. O be a se na le selo Joshua. Amen. Amen. He was from poverty. O ba etswa bodidi. Let me say this, E bazalwane. re ke boleleng se. Poverty is a curse. Bodidi ke thogako. I say poverty is a don't be happy umuntu akududuza uthi hi you are okay. O se ka thaba ge motho o mongwe a go No, homotša a re I o will tla always loka. buy you bread. Ke tlo dula ke go rekela borotho. I will always buy you bread. Uzokwenza udepende kuye. O tlo dira gore o depende mo go yena. Mina ngifuna umuntu ozase afike nami angifundise Ke nyaka motho a tlo go fitlha go nna ukuthi nthute ngiphuma njani. gore ke tswa jwa maemong a bodidi. Lo othi ngizakunika imali Wa re tlo go fa tšhelete muhle yena. ko motse yena Kodwa qaphela. mara tlhokomele Uyolula ulimkupa kupa. o yo hlala nje o cela njalo. An example bazalwane esinayo in this country uTrump umsebenzile uNkulunkulu. uTrump wavela wathi ngivala yonke into. A re ke tswa dipompi ka moka. Beso dependa until nini. Jwa no dependa go fitlela neng. Omunye uthi oshimara umfundisi is insensitive. Mara moruti ka re o Lalelani insensitive. ukuze siphume sizimele. Gore re Fanele sizwe tswe re ubuhlungu. imele. We need to feel the pain Sonke o kwe pain. and start thinking, O thome go nagana. how are we going to survive Re tlo phela jwang going to forward. support all these departments? Go support the department We've check been ka mo. depending ku US Ne for the long dependa go time. US. Angisho ukuthi right lo baba kodwa. A ke re o right Kodwa ngithi ntato. kule mina ngibona ngathi Mara mo besokuyisikhathi sokuthi ne go le nako. asiphume ukuba mkupa ya kupa. go re tswe mo macela njalo. Sinegolide sina yonke into Na lo ama-mineral. Gauteng na dilo Mara ka moka. sisasimkupa kupa. Mara sasa macela njalo. Njalo. And it will also help nale gebengu lezi eyithatha imali eyitshontsha imali government zi stop ukutshontsha imali. Le ba utswang go tswa go government di tla go tla fela ka moka go. Kuthi umuntu is a minister of health Motho ke minister of health. mara akayi kulesibhedlela asiphethe. Mara a ye gona mo sepetlele se a se Uya tshwereng. le phesheya. Ena wa abroad. Ngoba uyazi kulesibhedlela Gobane wa kuna. tswa gore mo a gona di-services. Ayithi amen bazalwane. Amen. Minister of education abara abantwana bakhe bafunda le phesheya. Minister of education mara bana ba ba thuta kwa bo Singapore. Hayi akushintshe A bazalwane. go fetoge dilo ka moka. This book of the law. Buka e ya molao. Ithi makhelwane. Awuphakamisa iBhayibheli lakho. Wena ngabe uliphethe ifone iphakamise asinankinga nefone yakho. Amen. Amen. This book of the law. Buka e ya molao.
wena osoyekelile ukukhuluma izwi okhuluma ukuhlupheka wena o tlogetse go bolela lentšu Buyela o bolela go kuphi wena? hlophela. Ezwini buyela kuphi wena ezwini lento isebenzela umfundisi wakho iza kusebenzela nto e nawe. šometše moruti wago le wena e tla go I šomela never changed my language when ga I se was nke fetola I leleme was la speaking about the auditorium. ne ke bolela ka auditorium Namhlanje auditorium na isiyitholile. jale auditorium ke e re humane I never stopped. ga se nke kgaotše I never spoke itende la or ngikhuluma umkhukhu. I spoke the auditorium. ke boletše auditorium uNkulunkulu wayivala. Listen, that place from 2017 ithengiswa le ndawo ingathengwa. tulo e la gale rekisa from 2017 e sa humane motho a ka reka Kanti mina ngiyayibiza la siyayibiza la. ka re e bolela Lithi iBhayibheli e re bibele ukufa nokuphila bophelo le lehu kusemandleni di mo matleng elimi. a leleme Kukhona abazalwana ababulala imishado yabo ngelimi la. go na le batho ba bolele manyalo a bona ka maleme a bona Yazi ngishade nendoda useless. wa bona ke nyetse le trash Ubhizi uyayigenga. jale we ripa Ubhizi mis uyayigenga le ndoda. trash Wenze njani na? Uyayigenga le ndoda. Futhi ufundisa nabantwana bakho ukukhuluma kabi. jale o ruta le bana ba gago gore ba tsere motho wa monna ke trash uSara bekathi nakabona uAbraham athi inkosi yami. sara o be re ga bona monna ga a re you are my lord Hayi angeke bayishaya bomama lezi izinto. Why bazalwane? ka lebaka la Why? eng Because bekathi nakabona lo baba abone a gift from God. nna re ga bona monna ga a bona mpho e tswang go modimo Ake ngintshele bazalwane. Yazi ukuthi le ndoda uNkulunkulu akuphe yona bayayifuna nabanye. wa tswa monna o modimo a go file yena ba monyaka ba bangwe Ngintshela iqiniso nje. ke le botsa nnete ya dinnete Benze njani abanye? Benze njani abanye ba na? mhlahlela amehlo Ayi kusho uMaldimu lapho. Ene ubhizi wena uyayikhahlela. wena o bisi o moraga ka maoto Ayi ring amen. amen So ilimi lakho liyabulala leme la gago le a futhi bolaya liyaphilisa. gape le a phediša Why kunjalo? ka lebaka la eng Ufuza uNkulunkulu. wena o swana le modimo uNkulunkulu has created us in the order of speaking. modimo o re tswetse ka order Akasiniki ya go bolela. imali, mari imali ila. jwale a bolle tšhelete mare tšhelete e mo uJesu bathi nabathi kuye hey man sifuna imali yokubhadala itax. ba re na le tšhelete ya gore a Wathi patala hambe tax. emlonyeni. a re se kwenhlanzi. sepela molomong Ngoba indaba zisemlonyeni. go wane ditaba di Indaba molomong zikuphi bazalwane na? molomong Zikuphi izindaba? molomong Ngizothi kini bazalwane. ke tlo re go lena baina Say what God is saying. bolela se modimo a se bolelang Say what God is saying. bolela se modimo a se bolelang And lithi iBhayibheli and bibele e re ku Romans chapter 12 verse 1. Romans 12 verse 1 Let it be not conformed e re se ko a swana in the order of this world, ka order ya lefase le but let your mind a kgopolo ya be gago transformed. e fetoge Amen. Now, when you speak poverty, you are conformed jwale go o bolela poverty you are to conformed poverty. go ya go poverty When you speak sickness, ge o bolela you are malwetse conformed you are conformed to sickness. go Because malwetse uhleli nabantu abahluphekayo, gobane o dutse le batho ba abagulayo. ba jwang Yabona ngeCovid, ka nako ya covid mina ngangikhuluma ukuphila. ne ke bolela bophelo And thina abafundisi yazi besiba exposed kakhulu. rena baruti ne re ba exposed We would go gagolo to people bathi mfundisi umama uyashona umfundisi akasakwazi ba re mme wa ukuphefumula. I will hlokofala take my car and go ke there. tšea koloi ya ka ke ya go Ngingene ngimthathe ke umzalwane. tsene In 2 hours or 1 hour bathi sekashonile. ka 2 hours 1 hour a ba re o Because of hlokofetse COVID. ka lebaka la covid Mara ngaqhubeka mara ngakhulumisa. ka tšwela pele ka bolela lentšu Ngaqhubeka ngayenze njani mina? Ngakhuluma izwi. I'm not saying that people have succumbed to COVID because they were not speaking the word. I'm not saying that. a kere batho ba bolele ke covid ka But gore ba sa all bolele I'm lentšu saying mara bathandekayo. seo ke se bolelang Noma ngabe ubona ukufa, le ge o bona lehu khuluma izwi. bolela lentšu Yenze njani wena na?
khuluma izwi. Ungashintshi ukukhuluma ilanguage kaNkulunkulu. o ska fetoga go bolela language ya modimo Noma kuthatha le iminyaka ga go tšea mengwagangwaga kunganampumelelo. go sena le katlego Kulento icela go kuNkulunkulu. nto e kgopelang go modimo tšwela pele Ukhulume o izwi. bolele lentšu Khona ivesi engifuna silifunde go na le lapha. vese ke nyaka gore re bale It was a hopeless situation here. ne le maemo a sa tshepišeng And I want us to read and bese siyathandaza. ke nyaka gore re bale e be e le gore re a rapela Ezekiel chapter 37 verse 3. Ezekiel 3 Then we are going to pray. It neighbor, something is coming, man. Hallelujah. I got to faith operates by speaking. Say again, faith operates by speaking. Listen to what God said to this man. He said, then he asked me. He asked Ezekiel. He said, Son of man, can these bones live? I answered, only you know, Almighty. Ngamanye amagama uthi angeke kwenzeke lokho uNkulunkulu lokho sokushoyo. Lokho wena okushoyo ngeke akazange kwenzeke. Then he said to me, prophesy to these bones. Tell them, dry bones, listen to the word of God. And once what nagesho njalo enze njani amathambo wona ahlangana. Enze njani amathambo bazalwane? Ngenxa yesikhathi uzoyifunda ekhaya. Ngokusho nje kwalomzalwane uHezekiya ahlangana amathambo. ka go bolela ka mohlanga wa modimo marapo a kopana uNkulunkulu akazange amhlanganisele wona. modimo a seng ke a mo kopanetša ona Bekabheke isimo sama dry bones. o ba lebeletše He was confronted by challenges and challenges. Isimo sakhe, it was like dry bones. o ba lebale seemo se tshwana le dry bones As you are facing that situation, jwale ka go lebale le maemo a go tshwana le ao it's a dry bone situation. jwale ke maemo a marapo a But omileng speak the word. mara bolela lentšu Hallelujah. amen Iti mathambo hlanganani. marapo kopana Nangabe uyagula. Ge re wa Ngoba it bajwa. speaks of course of the body of the person. If you are diagnosed by something, speak the word. Say mathambo. e re hlanganani. marapo kopanang Hallelujah. amen I said hallelujah. amen When you speak, there is the anointing of God that is being released ge from o your mouth. bolela go na le anointing ya modimo e lokololwang Umoya, umoya wamthathu Hezekiya wambeka. Hallelujah. Listen to this one. Bese siyathandana. theeletše be se la I rapela will just read it and then we pray. I'll read it in Good News Translation in the book of Proverbs chapter 18 verse 20. Little, you will have to live with the consequences of everything you say. What you say can preserve life or destroy it. So you must accept the consequences of your words. Ngiyayithanda translation bazala. You will have to live with the consequences of everything you say. o tla phela ditlamorago tša ntho engwe le ngwe e bolelang Listen, most of the problems bazalwane that we have a mantši a mathata are baina self-imposed. ke awe o itlišetšang ona Most of the problems ngempela Mathata amantši. izinto esiyikhulumayo ke dilo tše nesiyikhuluma. re di bolelang gore le rena di But you bolela can reverse those things. mara o ka di reversa dilo I say you tšeo can reverse those o ka di things. reversa dilo tšeo We kill our businesses. re bola di-business tša rena We kill our children. re bola le bana ba rena And did you know that women are so sensitive in words? le a tse gore bomme ba sensitive ka mantšu Bomama nangabe anzazi ngiyanitshela ukuthi nisese. ge le sa tsebe ke a le botša Wakhuluma into eyi-one kumuntu wesifazane. wa bola nto e tee go motho wa mosadi To your wife. mosadi wa gago Izohlala kuye. e tlo dula mo Noma bo yena sokulunga izinto. le ge dilo di lokile Athi mara wena vele ngiyakhumbula wathi. mara ke a gopola tšatši lela o ile wa re tšatši lela Words are very, very sensitive to women. mantšu ba na le sensitive ya mantšu
And that's why if you don't tell your girl child that I love you, ge sa botse ngwana ga ngwenyana gore wa mo somebody rata else will come and say I love you. o mongwe kwa ntle o tlo mo They're tla ke a go gonna rata run after those words. ba tlo kitimša ona mantšu a ndathanda Nithi why labantwana ba, you know bazana, lalana, umntana wakho wentombazane ngwana mtshele. ga ngwenyana motse Listen, mina, you know, you can ask. I tell this girl, Ulsicho, every day. When ngiyamhambisa isikole ngibese ngithi I love you girl, athi I love you baba, ehle ahamba yile. Ngenzani ngifaka lento ukuthi uyathandwa. ngifaka taba ya gore wa Ungafika ratwa umfana le. o ska fita moshimane kua marogo a go ehla Eze azomtshela ukuthi a uyamthanda. fitlha re ndathanda Agijime nalo muntu. a kitimšela ona mantšu Ngoba a akayizwa lento ekhaya. hayi kwitaba e kua lapeng Ngithi akayizwa lento ekhaya. Amen bazalwane. amen It's very, very important. go bohlokwa Words go a long way. mantšu a sepela nako e Words telele that you say and speak, mantšu a bolelang they go a long way. a sepela lebaka le letelele Tell your children you love them, botša bana ba gore and wa ba rata appreciate them, and ba appreciate especially girl children. gagolo ba banyana Hallelujah. amen Hallelujah. amen Most of the problem, bazalwane, they are self-imposed. a mantšu a mathata ke mathata a re tlišitšang ona Ngenxa yamazwi ka esiwakhulumayo. lebaka la mantšu a re a bolelang Proverbs 23 verse 7. Proverbs 23 verse As a 7 man think bjale in ka his heart, motho a nagana so kgopolong is he. bjale ke yena ka mokgwa oo It all starts in the mind. e thoma kgopolong You will not speak words o ka se bolele mantšu ongazange asuke engqondweni yakho. a senke a tšwe ka ra kgopolo If you want to change the way you speak, ge nyaka o fetola ka tsela you o bolelang must ka change the gona way you think. o fetola ka tsela o naganang ka gona Meditate on the word of God meditate ka lentšu la day modimo and night. bošego le mosegare You know what happens, o Pastor? sa gore go diragala eng Your life goes in the direction of your most dominant thoughts. bophelo ba gago bo gopola go naganang ka gona Have gagolo you heard what I've said? amen Your life goes in the direction of your most dominant thoughts. bophelo ba gago bo direction ya dikgopolo tše di In other naganang words, gagolo if your thoughts are negative, ge dikgopolo tša gago le you will tše speak negatively, o tlo bolela and negatively your destiny will be negative. and le destiny ya gago e tlo ba That's where you negative are going. ke mo yang gona Isuka kuphi? Engqondweni. e tšwa kgopolong ya gago So your thinking shapes your actions, bjale kgopolo ya go e shape di-action tša and your gago action shapes your destiny. bese di-action tša gago di shape destiny ya gago So your thought life is important. jwale bophelo wa go nagana ke You will bohlokwa never speak positive o ka se bolela if positive your mind is negative. if kgopolo ya gago e negative It all starts in your mind. e thoma So kgopolong uNkulunkulu bekadila jwale nengqondo modimo ba dira dikgopolo ya kaJoshua. joshua Athi think like I think, nagana ka tsela e so ke that you can naganang. speak like I gore speak, o kgona go bolela ka mokgwa ke and bolelang your destiny will be shaped. jwale destiny ya go e tla shapeiwa The last verse that we read, verse ya there, mafelelo re a rapela and then bese siya ekhaya. Lapha ku verse 18 ku Proverbs in another version lithi ku verse 21, a man's belly shall be satisfied with the fruit of his mouth, and with the increase of his lips shall he be filled. Death and life are in the power of the tongue. Amen. So namhlanje ngicela ukuthi le kgone ke kgopela gore wena uloyiwanga wena wena se wa loya ke motho uziloyile ngokukhuluma kwakho. o itoile ka mantšu a bolelang Nabathakathi nabakuloya le baloi ge ba go loya bathi bathi akafe bakhuluma nabo. ahwe ba bolela Niyangizwa ukuthini bazo? amen We are created in the order of speaking. rena re creatile ka order ya go That's bolela why even when you are born again, le ge o pholoswa uNkulunkulu ufuna ukuthi wenze a public declaration. e nyaka gore wena o bolele You must pele ga speak with batho your mouth. o bolele ka molomo When you speak with your mouth, Ge o bolela you ka are molomo. renouncing o everything. renounce dilo ka You moka are rejecting all the o evil rejecta things. dilo ka moka tša You gane are repenting from God. wena o fetoga pele By ga your Modimo speaking. ka go bolela That's why nesangoma na uya kuso ukhuluma naso. le sangoma go ya go Sifuna ukuthi yona ukhulume sithi vumani bo. le re vumane bo Bese uthi siyavuma. o re siyavuma And now you have you are actually subjecting yourself under the evil ge o spirit. re wa dumela gore o ipea ka tlase ga moya eo Abakufosti bakufaka ngaphansi. ba go fia ka fase Ngokuvuma kwakho. ka go dumela ga Or gago ukhona umuntu wazisangoma esingakhulumisani ukuthi vumani bo. Bonke bathi vumani bo.
And now vuma, And ga o dumela you know what you are saying. wa tswa re reng Connecta nabaphansi. jwale go kopantša le Ukususa badimo kulo phezulu. o go tloša go disconnect We are resigner le. o resigna kua Uconnecta la. o connecta mo Yonke into yakhe izaba phansi. ntengo le ngwa o tle wa Ngoba fase nawe sewuphansi. wa lwena o kua fase And it's very important that whatever that you say, be careful what you are saying. o bohlokwa gore o tseba gore o bolela eng When you speak the word, ge Bazalwane, o bolela you know lentšu what you are doing. o tseba o dira eng You are activating the angels. o activate You are di-angels activating the Spirit of God. moya wa Because modimo every word that you speak, lentšu le le lentšhang it is actually supported by either the Spirit of God or the evil spirit. ke moya wa modimo gore ke moya wa If you madimo speak evil words, ge o bolela mantšu a evil they are empowered by evil spirits. a empowera ke But if you badimo speak the word of mara God, go bolela lentšu la modimo izulu liyema, legodimo le a lithi ema ushilo. le re o Even in boletše the atmospheric heaven, le atmospheric it is reele bja gago affected by your e positive word. affecta ke mantšu a gago Now lokuthi mntanami uzashayisa imoto. Gore ngwanaka, Ningadlalela estradini. o se tla tšhetša koloi Ukhuza ngenye indlela. Ngoba mogaleme ka tsela eo uzoshayisa imoto. Ulanda imoto esepulukwane izele ngamagama o lata wakho. koloi le Izoshayisa lo polokwane mntwana. e tlo tšhetša ngwana o Ngamazwi akho. ka mantšu a gago Zama ukuthi ukhuluma into right. zama gore o bolele mantšu a Ithi mntanami makaone akukho right ukudlala endleleni. ngwana ka go right go bapala Kunemoto tseleng ezambe go endleleni. na le dikole tše fetang Mara tseleng na uthi uzawubulawa imoto. gore o tlo bola koloi That's negative words. ke mantšu a negative Ayithi amen makhona. amen Ayithi amen bazalwane. amen Let us teach ourselves a re ithuteng to speak the word. go bolela lentšu Say what God is saying. go bolela se modimo a se Don't say bolelang what God is not saying. ka bolela se modimo a sa se boleleng Just check yourself. check Introspect yourself. introspection. Go check ukuthi into oboyikhuluma ntho o bo e bolelang are they in line with the a word. ka ba in line with the word Awuthakathwanga a wa oloyiwanga. lwa ke motho Kodwa you can reverse everything mara ka reversa nto e nngwe le nngwe that was negative e ne le negative that you have said e it. o e boletšeng Asiphakameni a shalini re Jesu beng ka izandla. maoto re bethele